Changamke. What is your take about it? Dr. Fred Okengo Matiang'i is doing an exceptional job ku campaign ya Kenya yaitu. Nto base konya kumwaka na konya kumobeke birukunyo nebitina kurugusi. Abantu baito bonse piba gumayega ya Dr. Fred Okengo Matiang'i asenye nchuchire sikali ane chikura koligia. Nchena arenge na Dr. Fred Matiang'i one day ago tuarenge Kirinyaga Kerugoya ga kuigora obisi ya Jubilee Kerugoya. Abantu barengali tali bagusi bali n'abayikoyo baachire ku support Dr. Fred Okengo Matiang'i baachire iga paka bantu mbabwe ataze bago ikaranza abande bagatene na siko baachire komorora abande kirokende bakomorore TV akabakwanira amangana bagategerera batabwati haraka batali kuoga nande noene kera kulete mbamo sabeti noene besa eba mweta masaboka nga wewe utakuwa rais wa Kenya na tunakuombea mazuri na ande intubono nechi disciple buna chirichi ya Yesu toko enda gokolige lichikura igo oyogokuwa no osoro Silvana Sosoro okobanga bono nero tete kurusha uri wase kuru advice uchia se Dr. Fred Okengo Matiang'i ngende ketangenya manyenga Dr. Fred Okengo Matiang'i is a presidential candidate. He is more senior than him by far. Na ande experience ya Dr. Fred Okengo Matiang'i ase serikali etaniti yosoro by 20, 30, 50 times. Abonete ko kiri abangwe. Tabase konya kobake manyosoro. Abe Silvana Sosoro tarike manyosoro. Na anda maeno nye kabwato ushauri yengi. Yabori arochi ngabono ni ushauri mzuri. Atete konya kokejeri omogambio ito. Atete konya komo advice kuetera asi TV. Atete konya komo advice kuetera asi Facebook. Advice hiyo aende apatie William Ruto. Kwa sababu onya nero kare kwa advice William Ruto, that is why William Ruto is failing. Because ya serikali ya William Ruto has failed. And it has failed ya sengenjo ya advice ya bantona kemanyosoro bakuru advice etali wise etali based on the realities of the politics of the day. Kemanyosoro abenta manyenga Kenyans are tired and they are looking for a performer. And nobody who is running for president has a better performance record than Dr. Fred Okengo Matiang'i. Na ntali bagusibo kapamenyetebo. All Kenyans know that. Naringe kwale. Nka nyoraba Kenya already eba mejitenga Dr. Fred Matiang'i wanasema ule alikuwa kwa education ule alikuwa waziri na wabareko mboligo ule tutampatia kura keroke nande nkagenda Bungoma na enge Bungoma paragete na chite korekor kumisiki na Itiri Road ngababoli ngakibono moro chama ngana Dr. Fred Okengo Matiang'i nyinyi hapa Bungoma mnasema namna gani abantu ba Bungoma bagantebinga yaani mahali tumefikishwa kama wa Kenya uchumi imekuwa mbaya kazi hakuna ukulima haina faida. And we know Dr. Fred Okengo Matiang'i was a performer. Uyo mtu alitusaidia.